Mi smo se ovde prilično isćaskali, pa da vi ne ostanete hendikepirani, ja da predstavim našeg gosta, meni je čast, dakle Miloš Marković je docent na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, drži predmet teorije fizičke kulture i još neke, koji su možda i zanimljiviji. I da dalje ne insistiram, član je brojnih udruženja koje se bave filozofijom sporta, a onda i bioetikom sporta i slično, a na njihovim konferencijama je nastupao. Zapravo jedan od retkih ovde koji uz Časlavu Koprivicu se nešto bavi teorijom sporta, ali slično samo sa jedne druge, ja bih rekao, empirijskije strane. U ličnoj noti samo da kažem da sam se ja od Miloša još od kad je bio dečak učio o tome šta znači fizička kultura i još se na moju sreću učim. Sada vas prepuštam njemu, a molim vas, on je otvoren za sve sugestije, vidjet ćete ovo je delom nešto što je već urađeno, a nešto što će još morati da se dorađuje, tako da sve primedbe, pogotovo koje se tiču metodologije ili nečeg sličnog, bi bile dragocene, ja ću to reći umesto tebe, a mislim da je i pravi čovek upravo zbog one moje vizije da, kako me je upoznao s tim, da fizička kultura i opšta kultura ili čak visoka kultura idu tek skladno zajedno, da je pravi čovek da nam nešto kaže o fair playu, pobedi i sličnom korpusu etičkih pitanja unutar fizičke kulture. Izvoli, Miloš. Hvala, Peđe, ja se zahvaljujem na ovako lepoj najavi. Sa velikim zadovoljstvom mogu kažem svom prijatelju i profesoru još u srednjoj školi, dok je Peđa radio u 6. gimnaziji. Moja tema danas će biti pobjeda i fair play, zvanično i stavovi sportista o nekim etičkim pitanjima. Kao što je Peđa rekao, deo toga je već urađeno, deo je rad koji je u toku, odnosno deo jednog istraživanja koje sam ja prezentovao na konferenciji u Zagrebu i Varaždinu, koja je održana pre 20-ak dana, pa baš će mi značiti ovako vaše neke sugestije kako dalje, šta raditi, možda šta tu popraviti, reći vam kako sve to izgleda, koji su dalji planovi za dalje istraživanje. Kao što Peđa reče, ja se malo više time bavim, znači delom etike i filozofije sporta, malo više sa neke empirijske strane. Dosta me zanima šta o tome misle naši studenti koji se školuju za rad u, pre svega, fizičkoj kulturi, kako u sportu, u fizičkom ispitanju, pa i u rekreaciji. Moje današnje izlaganje će biti podeljeno u nekoliko delova, neki teorijski okvir rada, već će čisto nekoliko rečenica biti o fizičkoj kulturi i o sportu, zatim prethodne istraživanje, instrumenti koji su korišćeni u empirijskom istraživanju, rezultati i na kraju, naravno, značaj istraživanja. Samo nekoliko rečenica o samoj strukturi fizičke kulture, pošto vi, da kažem, isto toliko iz te oblasti. Fizička kultura se stoji iz sporta, fizičkog ispitanja i rekreacije. Sport je tu najzastupljeniji, jednostavno entitet u kome se najviše govori, ali to ne znači da o ovim drugim temama se ne priča ili da su oni prosto manje značajni. Kada se govori o etici, pre svega se govori o etici sporta, mada je profesor Hoste iz Ljubljane napisao i etici rekreacije. Njemu je profesor Kreft bio mentor koji je ovde gostovao baš na institutu kada je Časlav Koprivic imao prezentaciju svoje knjige. Kada govorimo o sportu, postoje različite definicije sporta, u svakoj je neophodno takmičenje. Prosto nemamo nijednu definiciju sporta, a da u sebi ne sadrži takmičenje. U današnje vreme sport igra veoma važnu ulogu u životu velikog broja ljudi i kada se pogledaju vrednosti sporta koje je napisao i profesor Koprivica, jedan od naših da kažemo, značajnijih autora iz ove oblasti. On govori o etalonskoj vrednosti sporta, teorističkoj, vaspitno-obrazovnoj, zdravstvenoj, rekreativnoj, hedonističkoj, estetskoj, posmatračkoj, ekonomskoj, totalizacijskoj vrednosti sporta. Kada govorimo o temama koje su obrađivane iz oblasti filozofije sporta, najčešće teme su fair play, doping u sportu, odnosno pobeda i poraza, nasilje u sportu, komercijalizacija, polna ravnopravnost. Danas ćemo se posvetiti temi koja se odnosi naravno na fair play. Kada govorimo o etici sporta, postavlja se prvo ono glavno pitanje da li je pobeda važna. Naravno da jeste, ali moramo tu biti vrlo obazrivi i ne smemo previše naglasiti takmičarski uspeh. Pre svega, takmičarski uspeh je često prenaglašen na nivou dečijeg sporta. To je jedan od najvećih problema u našem sportu ovde, kod nas u državi, zato što se od trenera koji rade sa mlađim kategorijama zahteva se dobar rezultat, odnosno pre svega se zahteva uspeh na takmičenjima, što nikako nije dobro,
iz razloga što onda treneri sa svojim mlađim kategorijama previše rade specifičnu pripremu, odnosno specifične vežbe u određenom sportu, što brže dovodi do postizanja vrhunskih rezultata, ali naravno kasnije ima vrlo negativne posljedice, zato što veliki broj dece odustaje od sporta, povređuje se, ne želi više time da se bavi, jer jednostavno suviše su rano krenuli u specijalizaciju. Pridržavanje etičkih principa u sportu doprinosi većem ugledu države i nacije i pojedinca, dok naravno kršenje tih istih, kršenje elementarnih moralnih vrednosti narušava ugled istih. Sportski moral ili etika sporta predstavlja specifičnu svest o ponašanju u procesu takmičenja, trenažnom procesu, odnosno publika sportisti, sportista sudija i publika sportska manifestacija. Mi ćemo u principu pričati o najčešće se stvari govori u procesu takmičenja, trenažnom procesu ne toliko, odnosno vrlo se često zaboravlja da se fair play odnosi i na odnose unutar ekipe, naravno ukoliko je reč o timskim sportima. Moralno zdravlje sporta je neprekidno izloženo javnom interesovanju i vrednovanju i svakako bi trebalo isticati pozitivne primere. Naravno, treba opomenuti negativne, međutim, to je još jedan problem koji se po meni kod nas javlja, a to je da se pozitivni primjeri premalo ističu. Jednostavno, negativni primjeri su ti koji dominiraju i kada uzmete da pročitate neke vesti ili bilo kakav izvještaj sa nekog sportskog događaja, u principu ćete prvo pročitati ono što je bilo loše, a tek kasnije ono što je bilo dobro. U istraživanju koje sam ja sproveo sa svojim studentima u sklopu disertacije doktorske sam pokazao da skretanjem pažnje, isticanjem pozitivnih primjera, razgovorom o tome kako treba se ponašati, koje su pozitivne stvari dobrog ponašanja i slično, može doći do promjene stavova kod ispitanika sa kojim radite. I onda je prosto bila preporuka i mi smo i čak u nastavu koja za studente koji se spremaju za zvanje trenera ubacili deo časova koji se baš odnose na fair play, kako bismo im skrenuli pažnju da oni su ti koji svojim sportistima moraju dati primjer. Kako treba da se ponašaju, do njih zahtevaju da se ponašaju prosto u duhu fair playa. Znači, mlade sportiste treba učiti moralnom ponašanju. Ne može se od njih očekivati da oni prosto nešto podrazumevaju, znači ne podrazumevaju, već su treneri ti koji rade sa njima, treba da im posebnu pažnju skrenu na to kako bi trebalo da se ponašaju u trenažnom procesu, na takmičenju, kako treba da se odnose prema sudiji, prema svom protivniku i tako dalje. Takmičenje u sportu se u najširem smislu može opisati kao učestvovanje u sportskom nadmetanju sa namerom ili glavnim ciljem da se pobedi protivnik. Problem je ako se, da kažemo, za neko načelo uzme rečenica koju je izrekao Vince Lombardi, jedan od najpoznatijih trenera američkog fudbala, koji je rekao da pobeda nije najvažnija stvar, to je jedina stvar. I onda ako idemo tom logikom, ako nam to bude maksima, onda se od vaših sportista teško može očekivati da će se ponašati u duhu fair playa. Naravno, kada se govori o sportu, tu su sad različiti nivoi sporta, od onog vrhunskog profesionalnog sporta, pa sad idemo, da kažemo, unazad, ali imamo primere, imamo pozitivne primere fair playa i u vrhunskom sportu. Na jednoj konferenciji kada smo bili u Češkoj, u Olomoncu, jednom divnom gradu pored Brna, bilo je postavila se jedna diskusija da li je uopšte fair play moguć u vrhunskom sportu i tekako je moguć. Imamo čitav niz primjera gde vrhunski sportisti ispoljavaju poželjno ponašanje. Prosto, naravno, ti primjeri nisu toliko česti, imaju onih negativnih, ali bi te pozitivne primjere trebalo značajno više isticati. Protivnici koji se susreću na takmičenju nisu ni prijatelji ni neprijatelji. Pre svega, oni nisu prijatelji jer svu svoju energiju usmeravaju da pobede protivnika i da osujete njegove pokušaje da njih pobedi, a nisu neprijatelji jer trebaju jedan drugog. Vrednost pobede zavisi od kvaliteta protivnika. To je čuvena, da kažem, jedan od najpoznatijih Simonovih stavova, prosto da takmičenje u sportu bi trebalo posmatrati kao uzajamno prihvatljivu potragu za izvršnošću kroz izazov. Jedan od glavnih, da kažemo, postulata njegove filozofije i njegov udžbenik filozofija, odnosno etika sporta je preveden na srpski. Prosto što je protivnik bolji, što je njegovo izdanje prosto kvalitetnije, to je vaša pobeda vrednija. Znači, nema vrednosti u pobedi ako sad ja igram protiv nekog klinca koji ima 5 godina, ja sam ga nešto pobedio, nego već što igram sa, da kažem, sa protivnikom koji je uspešniji, koji je kvalitetniji, koji je na maksimalnom nivou svojih sposobnosti, tu moja pobeda dobija na vrednosti.
Idealno takmičenje, kako bi ono trebalo da izgleda, sportovi se međusobno razlikuju, ali neke ključne stavke se svuda javljaju. Uslovi koji bi trebalo se zadovoljiti što se tiče takmičara jesu da su oni približno jednaki sposobnosti i da su na najvišem nivou svojih sposobnosti. A ishod takmičenja ne bi trebalo da bude poznat pre samog kraja i ishod takmičenja bi trebalo zavisiti isključivo od sposobnosti takmičara, ne od nekog eksternog faktora, ogromne sreće ili greške sudije. Takmičenje mora biti sprovedeno naravno u okviru pravilima igre. U idealnom takmičenju izvrsni, skoro izjednačeni protivnici teraju jedan drugog do samih granica svojih mogućnosti. Kada govorimo o korenima fair playa, on se još javlja u 19. veku i, da kažemo, leži na idejama viteštva i džentlmenstva, a kada govorimo o fair playu i sportskim pravilima, ona su stavljena da nas nauče pozitivnim vrednostima, veselju, pobedi, dostojanstvenom prihvatanju protivnikove nadležnosti, ukoliko je naravno protivnik bolji, ali i skromnom prihvatanju pobede, a ne ponižavanju protivnika, naravno ukoliko smo mi ti koji smo pobedili. Ono što je za fair play jako značajno jeste da treba razlikovati zabranjeno i poželjno ponašanje. Zabranjeno ponašanje treba kazniti ili sankcionisati, prosto to je i po pravilima igre, dok poželjno ponašanje treba ohrabriti i posticati, ali čije neizvršenje ne povlači kaznu. To je jedan od osnovnih elementa fair playa. Prosto o fair playu se puno govori, ali ja i u razgovoru sa svojim studentima kada ih pitam šta je to fair play, ne bi baš tako lako mogli da definišu. U principu to je poželjno ponašanje, ali čije neizvršenje ne povlači kaznu. Znači, prost jedan primjer, recimo u fudbalskoj utakmici, kada se igrač protivničke ekipe povredi, sad znači moja ekipa sad ima loptu, mi izbacimo loptu out, protivnička ekipa nema nikakvu obavezu da nama vrati loptu. Prosto po pravilima igre lopta izašla out, njihova lopta i to je to. Nego po nekom nepisanom pravilu, odnosno po pravilima fair playa, mi smo prekinuli igru da bi se njihovom igraču ukazala pomoć, i onda oni nama vraćaju loptu kao, eto, znači, tako je prosto, to je neko nepisano pravilo. Kada neponašanje po tim pravilima ne povlači kaznu, znači, prosto nikad se nije desilo da neki igrač bude sankcionisan zato što nije postupao po pravilima fair play. Ali zato, recimo, FIFA ili neke druge organizacije imaju posebnu nagradu kao fair play igrač godine, kada se određenom sportisti dodeljuje nagrada za njegovo, da kažemo, dobro, odnosno jedno pravilno ponašanje. To je ključna razlika. Znači, kada govorimo o fair playu, to je poželjno ponašanje, ali čije neizvršenje ne povlači kaznu. U literaturi se mogu pronaći različiti pristupi u tumačenju fair playa, od toga da je to kao skup vrlina, da je to fair play kao igra, odnosno različitih nivoa takmičenja. Kažem, neki autori smatraju da ne postoji prosto mogućnost fair playa na najvišem nivou takmičenja, što smo definitivno pokazali u nekim radima da postoji fair play kao fair takmičenje, ali pre svega na kraju treba posmatrati fair play kao poštovanje prema samoj igri, koja povećava intrinzičnu motivaciju, odnosno prostu motivaciju samih učesnika ka sportu. Iz literature ja sam prosto izvukao jednu strukturu fair playa, on se odnosi na sportistu, na trenera i na sudiju. To su tri, da kažemo, glavna učesnika u svakom sportskom takmičenju. Za sportistu predstavlja strogo poštovanje svih pravila igre i borbe. Znači, prosto, naravno, sportista pre svega bi trebalo da se ponaša strogo u sklopu pravila igre. Zatim, mora da poštuje svog protivnika, kao što smo rekli, njegov protivnik, bez njega nema prosto sporta, nema takmičenja bez protivnika. Poštovanje sudija i njihovih odluka. Prosto sportista mora da se odnosi prema sudiji, jer opet bez sudije nema takmičenja, on je taj koji odlučuje da li se po pravilima ili nije. Poštovanje, naravno, unutar svoje ekipe, to je deo koji se često zaboravlja. I odreći se nepravedno stečenih prednosti, imati jednake šanse u odnosu na svog protivnika. Za trenera je zahtevati od svojih sportista da postupaju u duhu fair playa i pružiti im primer. Znači, to je jedna prosto od osnovnih pravila generalne pedagogije. Ne možete vi od nekoga zahtevati nešto, vi se ponašate drugačije. Znači, trener je taj koji od svojih sportista zahteva da se ponaša u duhu fair playa, ali on je taj koji to prvi treba da učini. I naravno za sudiju, to je detaljno poznavanje pravila igre i njihovo pošteno primenjivanje. U okviru prethodnih istraživanja, ja neću sad tu previše naravno gubiti vremena, to su pobrojani određeni autori koji su posebnu pažnju obratili na fair play, ali su obratili su naravno pažnju, smo obradili su ostale teme vezane za filozofiju sporta.
Ovi autori su, da kažem, zaslužni za formiranje nekog teorijskog okvira ovog izlaganja, a mene, da kažemo, kao autora posebno interesovalo kako se neka pitanja, znači koja su vezane za etiku sporta, kako se prema nekim pitanjima u stvari odnose vrhunski sportisti, a kako naši, odnosno moji studenti koji se školuju za mesto, odnosno za ulogu trenera ili nastavnika ili, da kažemo, organizatora sportske rekreacije. Kako bi to, da kažemo, kako bi to uspeo da proverim, korišćene su dva instrumenta. Jedan instrument je fizička kultura i etika, to je instrument koji je konstruisan za potrebe moje doktorske disertacije. Ja bih tu posebnu zahvalno želeo da izrazim profesoru Dobrijeviću sa Filozofskog fakulteta koji mi je oko konstrukcije samog instrumenta puno pomogao. To je instrument koji se odnosi na etičke teorije Aristotela, Kanta i Milla kao tri, da kažemo, možda najizrazitija predstavnika. Ono što je meni, da kažem, bilo dovoljno iz filozofije da bi to mogao da primenim, jer ja ipak nisam filozof, znači ja sam završio Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, ali uz veliku pomoć profesora Dobrijevića i članova komisije uspeli smo da konstruišemo taj instrument, ta konstrukcija je trajala skoro godinu dana, i taj instrument je onda primenjen na kompletnom uzorku naših studenta, svih kompletnih akademskih studija, njih 516, i delom na sportistima, vrhunskim sportistima, o tome ćemo pričati malo kasnije. A drugi instrument koji je korišćen jeste namerno kršenje pravila. To je instrument koji je konstruisao kolega Matija Škerević, koji radi i živi u Zagrebu, i to je drugi deo empirijskog istraživanja koje ćemo prikazati nešto kasnije. Naravno, nakon toga je sledilo empirijsko istraživanje, gde smo mi želeli da proverimo u stvari kako naši studenti, odnosno sportisti, rezonuju, odnosno kakvi su njihovi stavovi prema nekim određenim etičkim pitanjima. U tom, da kažem, empirijskom istraživanju korišćen metod pedagoškog eksperimenta uz primjenu istraživačkih tehnika upitnika, kao što rekoh, dve tehnike, odnosno dva upitnika, fizička kultura i etika i namjerno kršenje pravila, da bismo pokazali da određena predavanja prosto rezultuju, mi smo pretpostavili da će određena predavanja dovesti do promene stavova ispitanika. Kod nas, kod naših studenta, mi smo našu prvu godinu podelili u dve grupe, prosto imali smo eksperimentalnu kontrolnu grupu. Nakon nekih predavanja, nakon recimo nekih 12 časova predavanja smo pokazali da jednostavno ta predavanja mogu dovesti, odnosno dovela su do promene stavova ispitanika na određena etička pitanja. U cilju istraživanja bilo su utvrde stavovi studenta i vrhunskih sportista na neka etička pitanja i da se njihovi odgovori uporede, a uzora, kao što rekao, bilo je 516 studenta akademskih studija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu i 47 vrhunskih sportista koji treniraju košarku i odbojku i igraju za Crvenu zvezdu i FNP. Ovaj uzorak prosto sportista nije dovoljno veliki, to je bila prva mana ovog istraživanja. Jednostavno, on bi morao da bude veći, oni treniraju košarku i odbojku, ali jednostavno vrlo je teško ući u jedan profesionalni klub koji se, i meni je teško, znači sa svim mojim kolegama koji rade recimo u tim klubovima, pa sam ja preko nekih ličnih veza uspeo da dođem u te klubove, da zamolim te sportiste da mi to popune. Ti rezultati su meni jako značajni, ja bih želeo da taj broj bude značajno veći. Trenutno je on takav kakav jeste, ja ću naravno rezultate prikazati nešto kasnije, ali to je jedan od, da kažem, manjkavosti ovog istraživanja, što je uzorak sportista dosta mali, ali opet nam je dao neke početne informacije kako oni rezonuju drugačije, dosta drugačije odnosno na studente koji su takođe bili sportisti, znači gotovo svi naši studenti su se bavili određenim sportom, ali naravno ne na tom nivou kao što su ovi sportisti koji su ovde anketirani. Kada govorimo o rezultatima odgovora studenta na tvrdnje, pre svega sam želeo da vam pokažem rezultate odgovora ovo su sad samo studenti, poređenje je po polu, znači tih 506 studenta akademskih studija koji se na našem fakultetu, znači koji su popunjavali ovaj upitnik. Tvrdnje su bile podeljene, znači imali smo tvrdnje za Aristotelovu, za Kantovu i za Millovu etičku teoriju. Na prvom mestu se nalazila Aristotelova teorija vrline, zatim na drugom mestu Kantova teorija dužnosti i tek na trećem mestu Millova teorija korisnosti, što je u principu jako dobro da naši studenti
preferiraju prosto teoriju mere, teoriju vrline koje je Aristotelov, da kažem, osnovni postulat Aristotelove teorije. Međutim, takođe smo videli da postoji razlika u odgovorima između muškaraca, odnosno između studenta i studentkinja, gde su njihovi odgovori, gde su odgovori studentkinja veći za svaku teoriju. I u nekim prethodnim istraživanjima se desilo nešto slično, da prosto studentkinje drugačije odgovaraju u odnosu na studente, i mi smo to nekim radovima nazvali muška preferencija moralnih stavova nasuprot žensku. Jednostavno ta polarizacija po polu je vidljiva i u ovom i u nekim narednim istraživanjima. I neki dalje, da kažemo, statističke procedure su pokazale da je Aristotelova etička teorija najzastupljenija, jer ona otvara najveći broj veza prilikom faktorske analize i da kažemo da Aristotelova etička teorija učestvuje u formiranju prva faktora kod oba pola. Razlike su, da kažem, vidljive i neki druge, da kažemo, i neki Mann-Whitneyjev test koji je pokazao značajnu razliku od odgovora na 12 tvrdnji je jednostavno druge statističke procedure su pokazale da devojke prosto drugačije rezonuju u odnosu na muškarce. Ono što je interesantno, naredni slajd prikazuje odgovore studenta, znači svi studenti su zajedno, i momci i devojke. Crveno su sportisti, jednostavno oni drugačije rezonuju, njihovi prosječni odgovori su značajno manji, u odnosu reagiranje teorije otprilike isto, ali je, da kažemo, Kant i Mill su gotovo kod njih identični, ali jednostavno razlike su značajne, međutim posebno su značajne tvrdnje kod kojih je se pojavila razlika. Prvi, da kažem, ovaj stubić je pitanje, oni su odgovarali na Likkertovoj skali petostepenog tipa, znači od potpunosti se ne slažem do potpunosti se slažem od 1 do 5. Prvi ovaj stubić kaže da postizanje prave mere je vrlina u fizičkoj kulturi, jednostavno to je prva razlika, gde su sportisti jednostavno svesni da prava mera u sportu nije moguća, odnosno jako teško. Jednostavno u vrhunskom sportu se trenira do maksimalnih granica, prava mera tu ne postoji. O pravoj meri je pričao profesor Kosta u svojoj knjizi gde je govorio o etici rekreacije, a on je nazvao recimo u sportu etiku maksimuma, jednostavno tu se prava mera ne javi. K5, odnosno druga tvrdnja jeste da reagovao bih na sudijsku odluku ukoliko bi ona bila negativna po mog protivnika. Vidimo, znači, da vrhunski sportisti to gotovo jako retko će tako nešto uraditi. Znači, prosto, sudija je nešto svirao, ako je pogrešio, to je na njegovu čast, mene ne interesuje što ja znam da je on pogrešio, dok recimo studenti tu reaguju značajno drugačije, jednostavno, do duše, kažem, velika razlika u nivou takmičenja. Studenti koji su učestvovali su bili uzrasta od 19, recimo do 23 godine, a ovi vrhunski sportisti su bili između 20 i 30, koji već se godinama bave na vrhunskom nivou, i jednostavno oni prosto će u mnogo manjim, da kažem, manjoj meri reagovati na neku odluku ukoliko je ona bila negativna po njihovu protivnika. K7, odnosno treći stubić, jeste da u sportskoj borbi vodi me samo naglavski princip da pobedim protivnika. Znači, jednostavno, za njih je taj, što je potpuno i logično, da je za njih pobeda posebno značajna, oni zbog toga treniraju prosto da bi ostvarili vrhunski neki sportski rezultat, ali, kažem, kada se sa njima, odnosno kada bi se sportistima od početka radilo na pravi način, oni bi kasnije i postupali po nekim pravilima fair play, ipak ne bi išli preko neke granice, to nema nikakve dileme. K9, znači, ako izgubim, zadovoljan sam ukoliko sam učinio sve što je u mojoj moći. Sportisti nisu zadovoljni ako izgube, bez obzira, znači, prosto bez obzira na njihov lični nastup, na datoj, da kažem, sportskoj priredbi, na utakmici, na nekom takmičenju. Ukoliko ekipa ne ostvari dobar rezultat, oni prosto nisu zadovoljni time što su oni postigli svoj maksimum, prosto rezultat je taj koji se jedino računa. Ako bi meni, K10, ako bi meni bilo dodeljeno priznanje, pehar, odnosno neka medalja, i ako bi zbog toga bio oštećen moj protivnik, insistirao bi da to priznanje bude dodeljeno mom protivniku, kao što vidimo, gotovo sigurno
tako nešto ne bi uradili. To duše u principu taj odgovor na tu tvrdnju se vezuje za tvrdnju da bi oni reagovali na negativnu, na odluku sudija koliko je ona negativna po svog protivnika, odnosno po njihovog protivnika, tako da prosto oni su odgovarali iskreno, što je jako bitno, jednostavno to su neki rezultati koji su prosto očekivani, ali prvi put smo ih imali, da kažem, na papiru, jednostavno smo potvrdili nešto što smo pretpostavljali. Ako bavljenje sportom podrazumeva korist, do pobjede bi trebalo dolaziti po svaku cenu, jednostavno mnogo veći broj sportista u odnosu naravno na studente posmatra to da bi trebalo doći do pobjede po svaku cenu bez obzira na sve. Ja kažem, ovaj uzorak plavih studenta, to nisu bilo koji studenti, znači to su naši studenti fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja koji su uglavnom se bavili sportom, nekim vrstom sporta, bili su u nekom nivou takmičenja, ali nisu vrhunski kao ovi crveni, prosto i tu se javlja ta razlika, vrhunski sportisti prosto to drugačije rezonuju, o tome drugačije razmišljanje. Drugi deo, drugo istraživanje jeste se ticalo namernog kršenja pravila, odnosno koliko sada sportisti namerno krše pravila. Englezi imaju taj termin intentional rule breaking, da bi se stekla prednost za sebi ili za svoju ekipu. Mi sad ovde nismo pokušali, odnosno ja nisam pokušao da ustanovim, da definišem šta to znači intentional, odnosno šta je to sad namerno, šta je bilo slučajno, već smo prosto tim upitnikom koji je konstruisao kolega Škerbić na određenom uzorku opet studenta, pošto sad to je bilo početno istraživanje, da vidimo kako će sve to izgledati. Oni namerno krše pravila, odnosno u nekom takmičenju, kako bi stekli prednost za svoju ekipu. Opet kažem, ovo je sada nešto drugačiji uzorak, nije onako veliki, nešto je manje, oko 100-ak studenta prve godine. Studenti koji su tek, znači prosto prelaze u seniorski rang takmičenja, znači tu su negde granica seniorski rang, i 49,3, znači gotovo polovina ispitanika namerno prekršila pravilo kako bi stekli prednost za sebe ili za svoju ekipu. Oni prosto su svesni, znači pitanje je bilo da li oni namerno krše pravilo ili ne, nije bilo sad pokušaj da definišemo šta znači to namerno kršenje, nego prosto pitali smo i da li vi namerno kršite pravilo kako bi se stekli neku prednost za svoju ekipu, i polovina je rekla da, to smo radili, nije uopšte sporno, dok 91% ispitanika je smatralo da kršenje pravila nije moralno ispravno, što je dobro, oni prosto imaju svest o tome da to nije kako treba, ali opet to radi. Tako da eto, se postavlja pitanje zašto je baš to tako, dok oko 80% smatra da može da se pobedi u meču ili da se osvoji takmičenje, da se ne prekrši pravilo sa namerom, što je opet, da kažemo, jedno dobro njihovo razmišljenje, da gotovo 8 od 10 njih smatra da mogu da pobede i bez toga da namerno krše pravilo. Drugi deo, da kažemo, ovog upitnika jeste bio da, kažemo, jeste li ikada probali da odigrate ceo meč samo striktno držeći se pravila, i njih nešto preko 10% rekli da to nije radilo nikad. Znači, prosto određeni broj sportista svesno ulazi u meč, odnosno takmičenje, sa namerom da će prekršiti pravilo kad god bude im bilo zgodno, odnosno kad budu procenili da im odgovara i da će kršenje tog pravila u stvari njihovoj ekipi ili konkretno njima doneti određenu prednost. Međutim, ono što je mene najviše zabrinulo u ovom istraživanju jeste pitanje da li vam je vaš trener ikada naložio da prekršite pravilo, gde gotovo polovina njih dalo pozitivan odgovor. To je ono što sam napomenuo na početku izlaganja, što nikako nije dobro, da treneri od svojih sportista unapred traže da oni prekrše pravilo, da prevare, da možda slažu, da obmanu sudiju ili slično. Znači oni prosto pripremaju svoje igrače da namerno krše neka pravila. Kažem, opet, još veći je problem taj što je uzorak ovih ispitanika bio jako mlad, znači njihov prosječan uzrast je bio oko 19 godina, gde već njihovi treneri to rade. A kad budemo, mene sad jako interesuje, bi jako volio da dođem do uzorka ozbiljnijih, odnosno profesionalnih sportista i da ovako jedan upitnik njima dam, da vidim kako oni se odnose prema tome, jer je to jedan, da kažem, jedan ozbiljan problem, koji generalno može da vrlo ubije duh igre. Recimo, konkretno, evo samo da vas uputim, recimo šta bi namjerno kršenje pravila, recimo bilo u košarci, kada je
2000-ih, recimo početkom 2000-ih Shaquille O'Neal igrao za Los Angeles Lakers-e, čim Lakersi pređu u fazu napada, protivnička ekipa faulira Shaquilla, znači on nema loptu, nema ništa, samo su prešli, Shaq jeste, i Shaquille ide na liniju slobodnih bacanja, šutira 2 penala i Lakersi gube posjed. Znači jednostavno on je bio loš izvođač, oni su to radili i jednostavno namerno su kršili pravilo, bili su spremni, znači sankcija su bila 2 penala i jednostavno Lakersi nisu znali šta da radi. Onda je trener Lakersa, tada Phil Jackson, morao da izvede Shaquilla iz igre, znači on igrao bez svog najboljeg igrača, da oni njega ne bi faulirali namerno. I jednostavno to je funkcionisalo sezonu 2 i onda je NBA liga videla da se time jednostavno prosto ruši duh igre, jednostavno ne može da se igra i oni su doneli promenu pravila. Oni su promenili pravila tako što kada se faulira igrač bez lopte, onda je 2 penala, znači 2 slobodna bacanja i lopta sa strane za tu ekipu. I time su znači, stali prosto na put ubijanju duhu igre. Jednostavno, protivničke ekipe su namjerno kršile pravila, uvodile su nekog igrača tamo, 12 od 13 igrača sa klupe koji ima pravo 6 faulova, znači 6 napada, ide faul, odmah čini se pređe na drugu stranu i to je to. To je prosto samo jedan od primjera, takvih primjera ima, da kažemo, ne kažem dosta, ali ima ih, ali eto da čisto vam bude malo jasnije o čemu se radi. Na pitanje koliko se puta neko napao zato što niste hteli da prekršite pravilo, posljednji odgovor na ovo pitanje je dalo gotovo opet polovini ispitanika. To je u vezi ovoga gore, znači jednostavno opet gotovo polovina ispitanika je bila pod pritiskom, odnosno trpela je određeni vid, da kažemo, agresije, u principu verbalne, ali to je jako, jako loše, zato što se ponašalo onako kako bi trebalo. Znači oni su prosto odbili da prekrše neko namjerno pravilo, da neko fauliraju kontri namjerno, da ga stimuliraju da nekog udare i onda je njihov trener ili možda neko od saigrača, konkretno nije bilo konkretno navedeno u pitanju, na njih, da kažemo, izvršio čin, da kažem, verbalne agresije, odnosno napao ih je zašto nisu namjerno hteli da prekrše određeno pravilo. Kada se govori o činu namjernog kršenja pravila, rezultati su pokazali na prvom mestu nalazi simuliranje, zatim pravljenje faula na trećem mestu je provociranje, neki kao trash talk, zadirkivanje i slično. Sad, jako je bitno kada govorimo ovdje o namjernom kršenju pravila, u principu ono se javlja u sportovima koji su u Engleskoj, da kažem, u nekom govornom području karakterisani kao games, odnosno to su fudbal, košarka, rukomet, gde prosto imate kontakt sa protivnikom. U nekim sportima koje oni po znacima navoda zovu performance sport, odnosno gde je atletika, recimo 100 metara, tu sad nešto nemate nekog kršenja pravila, prosto imate pucanj, treba da istrčite 100 metara najbrže što možete i vi nemate apsolutno nikakav kontakt s protivnikom. Ako zgazite na njegovu liniju, vi ste diskvalifikovani i to je kraj priče. Nemate prosto nikakav kontakt sa njim. Znači, ova priča kompletno se odnosi na sportove, pre svega, kažem, fudbal, košarka, rukomet i tako, znači da imate kontakt sa protivnikom, da je veći broj, na waterpolu, recimo, veći broj igrača, i onda bi uzorak ovde, uzorak sportista koji bi učestvovali u tom nekom istraživanju budućem trebao da bude ipak unapred selektovan u odnosu na one sport koji se oni bave. Znači, ne mogu sad bilo koji sportisti, odnosno bilo koji sport, je nam ipak bitno da vidimo kako oni reaguju, odnosno ovi sportisti imaju direktan kontakt sa protivnikom. Kada prekršite pravilo, osjećate grižu savesti, 26% bi reklo ne, znači prosto to je neka normalna stvar, jednostavno za njih 1/4 ljudi jednostavno to smatra da je to potpuno normalno. Filozofi sporta, neki od filozofa sporta se bave tim pitanjem tog strateškog faula, koliko je to kršenje pravila, koliko ubija duh igre. Simon o tome pisao isto također u svojoj knjizi i to je jedan od stvari s kojim sport živi, prosto to su neke stvari koje se podrazumevaju, znači prosto zna se ako gubite sa, ne znam, 2 razlike košarci minut pre kraja ide faul, da oni ne bi dali trojku pa da možda imate napad i tako dalje, ali ipak se gleda sada, dosta se, pogotovo u košarci se dosta radi na promjeni pravila kako bi se čuvao taj duh igre. Vi sad imate često sa onaj nameran faul, pa ne znam, kada uperim put do koša da nema namernog faula, onda se ima isključenje, ne znam, namerno lična i slično. Dosta se, da kažem, radi na promjeni pravila igre kako bi se čuvao sam duh igre. Na pitanje kako obično ometate pažnju protivnika, bilo je reći, znači zadirkujem ga, neki trash talk, prosto protivniku se dobacuje, jednostavno ometa se njegova pažnja
i opet kažem, to sad zavisi od vrste sporta, odnosno onoga čime se sportisti bave, odnosno koje smo sportiste i anketirali. Na pitanje, ako protivnik samo što nije postigao lak pogodak, a vi imate priliku da ga zaustavite kršenjem pravila, šta biste uradili? 56% reklo da ga folira, želi da pobedi, jednostavno to su neke stvari, kao što rekoh, sa kojim se trenutno sportisti susreću, prosto njime to nije jedna normalna stvar. Interesantno je bilo kada se ovi odgovori sada koji su onako bili dati zajedno uporede, plavo su muškarci, crveno su opet devojke, jako su velike razlike bile, da li su baš ovolike razlike, da li je ovo realno stanje, ja bih mogao da kažem da nije, kažem, ovo vam je trenutno još uvijek, kao što Peđa reče sinoć, work in progress, odnosno rad koji je trenutno u toku, koji još uvijek treba da se još, da kažemo, doradi i finalizira, ali prva strana je, jeste li ikad namerno prekršili pravila kako biste ostvarili prednost za svoj tim, znači velika razlika između odgovora muškaraca i devojaka. Naravno, deo toga leži u tome što su neke od ovih uzoraka devojaka su trenirali neki sportove da nema toliko kršenja pravila, kao što rekoh, pa je onda to povuklo ovakve odgovore. Da bi ovo bilo kompletno sigurno, morali bi da uzmemo striktan uzorak sportova koji se odnose na, odnosno games, odnosno igara, pa onda da možemo to sigurnošću da tvrdimo. Da li vam je vaš trener ikada naložio da prekršite pravila, razlika je još veća, znači prosto i koliko puta namerno prekršite pravila u jednom meču, znači na veći broj opet muškaraca to namerno radi u odnosu na devojke. Znači, kao što rekao, u nekoliko istraživanja sa nekoliko upitnika iz nekoliko različitih uglova došli smo do informacija da jednostavno devojke, žene drugačije rezonuju u odnosu na muškarce, drugačije se ponašaju u određenim situacijama. Jednostavno, muškarci su više spremni da možda varaju, više su spremni ka pobedi, a devojke se možda ipak malo više ponašaju u duhu fair playa. Na kraju bih želeo da završim sa nekim značajem, da kažem, istraživanja, jeste pristup ovim vrhunskim sportistima, to je jedno od prvih istraživanja kod nas koje je obuhvatio trenutno aktivne sportiste koji nastupaju za prvu ligu, znači to je prva ekipa Zvezde i FNP-a u košarci i Zvezde u odbojci. I na kraju su došli do prvih rezultata sportista sa rezultatima studenta koji se školuju za rad u fizičkom stanju i sportu. Za nas je to, da kažem, za naš fakultet to bilo posebno značajno jer mi baš školujemo kadar za rad u sportu, imamo, da kažem, i direktnu saradnju sa savezima, posebno odbojkaškim, šarkaškim, gde naši studenti kada završe fakultet, ako diplomiraju na tom sportu, dobiju direktnu licencu za rad u tog saveza. Jednostavno da njima skrenemo pažnju da moraju da vode računa kako svoje sportiste prosto uče određenom moralnom ponašanju. Kažem, nije to lako, jako je se teško da dođete, vi ste vrhunski sportista, njima kažete, znaš, treba da tamo kažeš sudi da je pogrešio, a to je na tvoju štetu, ali kad od početka radite sa njima, kada skrećete pažnju da bi to trebalo, da oni trebalo da se ponašaju u duhu fair playa, mislim da mogu da se postignu vrlo, vrlo pozitivni rezultati i da se, da kažemo, ti pozitivni primjeri bi trebalo da se značajno više ističu nego što se to danas radi. Kako dalje, znači u nekim budućim istraživanjima treba raditi na povećanju uzroka kako bi moglo da se ide ka generalizaciji rezultata i poređenju odgovora sportiste prema vrsti sporta kojim se bave. To je neka ideja kako to činiti u budućnosti, ali kažem, uopšte nije lako, verujte mi, doći do tih vrhunskih sportista, oni treniraju 2-3 puta dnevno, često su na nekim putovanjima, na utakmicima, na gostovanjima, što trenizi njihovi, da kažem, konkretno sportske grane, što neki kondicionalni trenizi, što njih nekovi lični, pa onda njihove privatne obaveze, i onda vi morate prosto da uđete na neki trening, da su oni svi tu na jednom mestu, pa da vam to još ono popune, a da oni se na to skoncentrišu, da ne budu ti odgovori tek tako, nego jednostavno, jer da bi bili pravi, onda oni mora da sednu pa da pročitaju to na taj upitnik, on ne sme biti ni prevelik, ni predugak, da ne traje previše, ali eto, uspeli smo da dođemo do dela tog uzorka, ja se nadam da će se taj uzorak sada značajno povećati i kako bi mogli da ovi rezultati prosto budu što objektivniji, jednostavno, da idemo ka nekoj generalizaciji rezultata. To je to. Hvala vam na pažnji.